Okay bede na waje me so se nananom etie yen awie me ne wadi ahia biem e wo yedwumadi eso na ohwe me nse nifa so a yewura Michael Afrane okosi ni twam na sinitwa ase wenhunu a na chese se asini no stars nim ono na awie machi no ya me no ebebo enkomo miwa ma ha ya me de pacho na ho te sei twede ampada ro ma me ho ye pa de Nyankopon ase awie de nka bi nhiem na obefu ye mu ne reflected hin awie wonam me da wase we charity for national force nyina okay so and 68 Independence Day Ghana adin fishia adusia nwotwe sa na yedi na oda de amano okay ti yene regional minister eko prapra krum kakra clean up exercise yes okay so the beya krum betimi ate na yehwe sudie ama afofra ene asanteman a umura fise Garden City no say Garden City tino eko prapra krum kakra na idi Independence Day mo bokọ nkan akọbọ ampanyin ana mo kuma sidi e prapra ha no oh da bi sidi nyina no eka nation building ni bi no okay so what I say because efin yade a enya de papa na yentra also ma efin endokoro asantema eno ntina maboma makodi say regional minister okay Dr. Amokohene eka society dia instead of say they come march no ever go clean up exercise na enya dia e be hweso dia ma asanteman emunipa se le be ya da ni da no e betimi aklini yamantemo NDC for free intina okoye nana say ni for it NDC for free clean up exercise intina okoye yana oh da be nya NDC asem say be president say be nya to say be control say we o mamba pa na say efre o majuma na say akonya wo ho a say otu na makono koye bi tinya NDC asem MPP na tesu na free yanka bako and the MPP tesu kro ma frame da o frame yanka bako uzu say di intina ma frame I don't know o ma frame da ti o mo frame o mo tesu no o mo frame ya yanka bako so o ma ni ye na ye hwehwe enye bibia nti ti obi ka say o ye NDC ni a ojutuma na onyuntum me proud say me NDC member me jitum ba nyi dum say na musinitwa mo carry ha no oh dabi say kaneno na ya GNDC etumu wasantemamu ha na nipa binum etaye ne wasine adwuma no mu eso ne omu nyina no ma bedi akire because party a emu ode no mudwe nipa ho Ghana for ho NDC party okay yes nti na omunte enema bi se ne MPP di wo mene no mahu se asama na meka no no kre regional minister bo show dia hyemu nyina no ugidi se betumi abem obeye an koye ni nyina kra na at least emu 80% there me gidi yese obeye because industry no empempe so adu no here reset okay what I say nti no so ye babunu na onso hwesini ene o social media ni sane ma no na se ofre na yedi yetu ye ne hu kwan a ebefa so ama industry no timi coming back in Ashanti region na say hu o sinitwa yi mu almost skate nkitin skate dem ntwa bi enya de a meta etwa pompe akara ko maso na mo jata o mani ase oni awo ya mo na me de ya na ebre no enya bre no because na me need DSTV for ye adwuma ewo etwa series o kafodia the sign contract na na akosha wo santi ya na ebre no titama bia o behia no menya mintimi ko up and down ma na se me focus wa wo mu de uni YouTube page ni bi account a wo ye adwuma gum YouTube dabi minya daji twa content ngum nti the only DSTV for ye no ye and the DSTV and the contractor the full movie no a series amonima era so mu yi channel 150 okay our DSTV akoba magic yeah since the original minister ebe come abom no baba no ma be ye adwuma
oh me no munja adwuma yo so omo YouTube no so be say sini anasa ye series Matilda sorry say on so twa series ye watch YouTube here but this series most of them in feature so that say ekwa wo mu a ofra me ba be ye ekwa ni mususu a me ka jose kwa ni okay yeah going forward no Kumawood then ye be hu going forward in Kumawood it has a future his excellency John Dramani Mahama abaidie and the NDC amamu abaidie na ya reset Ghana de ekwan bia so no Kumawood be fan to mapa efra sanity pepepe ase Kumawood say obi a dani chi NDC den no mo hu me dem wo ho ya hyehyɛ mafunu ana da bi me dem wo mo ma betu me no mo dem na say obusa mo sakose me dem wo u gina mu dadaada oh me ba NDC ene ba NDC ama mani ama be hu na santimenwu ya sanketo so then I feel na manfo ade me bo ama me o ma timase so what you say we got it na obi dwene say we sebe nya do sebe control mano esi sumna so say we akani anasa santini ade interest ko don NDC sabre no nye ne so what you say no na youth no pie ba ponten eto aba no ma his excellency John Dramani Mahama ni NDC party ni man ba power because o mam bibi ewo NDC party no bra NDC kwotna nche na MPP ba ya wo mo ebu oman no na ni mate say ma wo emma den wo a wo yi wanim so ye NDC ni no matter say na tough so what I say and no tough threatening ya tata ya matata ya asante memu ha nya asem koto but nyame ne hene yangu ya yetimi akon agi ya ma his excellency John Dramani Mahama ne NDC party no yetimi aba mu de na enda so ho mai okay yeah enti then I will catch obi otinchen ya you say wasn't count say some politics because my public figures are nyina ye ni edam so no esen ka mugina mfimfin content grow aha na say na we wa ha na say moyi manim no then I will be can dia clear sadden oh sebe yato say yanya politics we beto aba yeto aba susu a obia akoma mu no obia nim bia wotoko dem kan wuti asema meka enti ankoye a baby enti se mi go bia na no nje say wo otamfo ne me so what I say aha and I mean in particular no me nya politics in the atam ne mom no empani say time asam no men time nipa so what I say and name man ko ye dia ebeka ekoya yebeka enye nipa na ya attack no so what I say enti no say ubi ebewo MPP ubi bo NDC that doesn't mean say atamfo enti say me wo manyina finfin say ugina finfin wanyina finfin obeto aba so what I'm saying enti no say me yi manimu a na say me kugina amayiko bi achi a na no che say wo ni ho a eno che say misini menhwe because e bi asini na me e we bi o TV na me wo so na sama me meka no asam no be mo nkranhye sem bi abo wa brabo enti nya party sem de na ehu achi ba ko directors no bia na obehu so NPP and NDC mo yi manim na wa frɛ wo ne program and yes so far pa nya na o ya sofa de me kan what I say ya sofa pen okay ai but accident ka twedi abon yankopon say ne me sew say omo yes ano na ye mfre ye adwuma mu ne omo nyina bedi omo ye joy aba bedi NDC they make out here say yeah yes because ye gina content crew e defend party no e kire nsemu mai hu say his excellency John Dramani Mahama o man ho do o man ho ni srodi hunu a obetimi di o man etimi duru pempenso a bosha asaso ne betimi duru ho enti e kire na o mu hu ye no frame asema okay say no kre so what you say and ne o ma bedi akire what you say o bedi akire say ye pedom atasi for cross say pedom na awufo say pedudo na ye atasi for enti politics ye dom na ye na wa bade a say empamo so what you say me de say asamo a me gina mu e kan ya nunti no mutamani
so na mche na se na mo bu manichie na mo ye mayaka de ne nne mo hunu kure na masanda mo chi abedi mechi de na chi se medi nkonim ampa so medi nkonim ene ya ma odi bi mo so tunka ema wadofo adofo beda omu nyina ase se omu gusu etai mechi na omode mpaibo etai mechi na de mesra ni se omu koso afa mpaibo etai mechi omu so da ekom kutodwe ni mu a na omu kai Ghana se Ghana ntimi fa ntuma pa infra na omu kai omampanyini ni apamfo Ghana mpanifo se otwedi ampo Nyankopon emma His Excellency John Dramani Mahama nyansa ene nimdie obetimi de abu oman emre na ye de ahye nsa no se de be ya Ghana pressure da yeso no ebeba fom ama obi asre ti enna me kachi enche bi wo ho na me de me ncha obi a ncha kala mincha obia me de me sre na masre no se ye fan paibonta His Excellency John Dramani Mahama echi se de be ya nyame twidi ampo Nyankopon twidi ampo ebe ma ni nyansa ene ni mdie so that say me chia madofo nyina me kobodi ena obi be kasa mamu wedi me chia madofo nyina tiefo nyina Chobia. Adumasa TV abepiem. Then I walk at you. Adumasa TV. Honestly speaking. Okay. Mobo mudi. Mudi Juma. So what I say. Adumasa TV. Amamre na amane efie Jumadi na mudi. Da nana kodom. So ase. I would team poa. Or the BSR TV station. Say Asanteman ene Ghana man be fa ne to mapa fra e wona mamre ne ya na mane mu enti mo bom mo no yo ayade ya dasi so abusuafo aha ene ye de yankomo twetwen no ABC midin dia tisem hene kwaku Yewa Michael Afrane ene wiei ene no twetwen enkomo no yakra mo